Bugün Sarabos Art Merkezi'nde Oraza Bayramı kaydedildi. Oyun, yırlar, ana dili yankıray velbedi, kokulu bayram kavesi. Мы пригласили в гости наших бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек, те люди, которые живут у нас в Гвардейском и не только. Приехали посмотреть на выступления наших детей, которые готовили, очень старались. Нашим людям очень нравится праздник, мы зачастую их стараемся звать, уважить, потому что у нас взаимный идет диалог. То есть мы то, что умеем, не только показываем на сценах и на конкурсах, но еще и радуем своих родных и близких. Балачыларыңыз әрдайым, әр вақыт, әр дақа қуандырсыз. Чүнки олар біздің ең бүйік байлығымыз. Олар біздің келешегіміз. Өзінің діліне ұмытпасынlar. Әдетлері жоқ болмасын, ғайып болмасын. Biz esalet davet ettik kartlarını. Çünkü onlar evde oturalar, çok yerge çıkarılmaylar şimdi. Biz siyimiz, ana tilimiz gayip olmasın. Ana tilimizni balalarga öğretemiz, adetlerimizni öğretemiz, hürmet kartlarga ve bayramlarımızda hepsi kaydetemiz. Мы очень благодарны Елене Утя за организацию, за прекрасных детей, за учителей, за плодотворную работу, которую она ведет. С таким энтузиазмом и с такой радостью и счастьем они наполненным сердцем, любовью ушли с этого праздника. Hayırlı olsun Balaban bizim Uraza bayram. Herkese sıhhi sağlık, uzak umur, tinçlik, amanlık. Kan orazalarını Allah kabul etsin. Gelecek orazalarga da Allah hepimizni sağ selamet yetiştirsin de buna böyle bayramlarga yetiştirsin hepimizi bağlar. Çok çok sağ olunuz, yetkenlerge sağ olsun.